Il-faċilità tal-Isptar tal-Annimali l-ġdid qed tagħti l-opportunità biex isiru interventi kirurġiċi f'osthom tal-katarretti. Dawn qabel ma kinux isiru f'pajjiżna u sidien ta' klieb jew qtates kien ikollhom imorru barra mill-pajjiż bi spejjeż tagħhom. One News iltaqa' mal-oftalmologu Beppe Viżigalli li fl-aħħar ta' Jannar għamel l-ewwel żewġ interventi tal-katarretti f'pajjiżna fuq żewġ tiklieb. Huwa faħħar l-Isptar tal-Annimali, pass importanti li qed jittieħed bilan li jkun hawn aktar kura aċċessibbli għall-annimali f'pajjiżna. The hospital is fantastic for me because it is well differentiated in the report, in the structure, in all the situation, the preoperative room. The operating room is very silent, is very clean, and in general, all the situation you have to experience before the surgery and during the surgery are well constructed for me. The team was very to my disposition, and I am very satisfied to work in this hospital in general. Huwa fisser kif huwa pass kruċjali li qabel l-operazzjoni jitkellem sew ma' sit il-kelb dwar x'jistgħu jkunu l-effetti u riperkussjonijiet tal-intervent. Żied jgħid li minkejja li għalissa jmur lura f'pajjiżu wara li jwettaq l-operazzjonijiet f'Malta, xorta waħda jikkopera mat-tim Malti biex il-pazjent jibqa' jkun segwit wara l-intervent. The follow-up is good, but is necessary to make some therapy with attention and in a continuous form, topically and for oral, because the post-operative period is long, and in the first 10-12 days you have to put 4 times a day the ointment on the eye, and 2 times or 3 times a day via oral the anti-inflammatory and antibiotics. Intant is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes stqar li minkejja li l-intervent mhux blaħlas ilu mistenni snin u sa fl-aħħar wasal. Sintendi mhumiex b'xejn għaliex dana interventi li jiswew il-flus ukoll u l-operatur rid jinvesti għal ċertu interventi bħal daw, imma llum hemm il-faċilità minflok persuna li timur barra mill-pajjiż biex l-annimal tiegħu jew il-pett tiegħu ikun jista' jiġi kurat, illum għandna l-faċilitajiet meħtieġa. Li hu sabiħ ukoll interessanti ħafna wkoll li anke nies barranin qed jużaw dal-isptar jiġu hawnhekk bħala referral point u jagħmlu l-interventi hawnhekk minħabba l-attrezzatura moderni li hemm ukoll f'dan il-post.